At di manan tigayem yo Jen na almoy tekas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin? Kat sapay lang kumahata na salon at ka nakaradkad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel Jen na almoy te drama. Pakasaritaan ni Kabsat Castro sa napudno anagan tintay drama ita. Nga makablawa mampada Carolina Villanueva manangan dita Doha, Qatar, Richie Kalimag dita Hong Kong, OFW Kuwait, Ken Rosalind Bondok dita Palimbo proper, Kamiling Tarlac from Jesus Bundok. Kastimanti ko na ni Kabsat Castro, dirman ng biyanang, idikaw bubingak ag susukat tinobyak, tano maumaak, sinaak, kat sumapula kadagos iti kasukat na. Kaslag sukat iti bado ti pamayak, nagsukatak iti nobyak, rugyak man nga rud ti agsalaysay. Nay, danggap mo manan si ka Castro. Iti kayim ko nanang. Di ka pagpakada mo, nurumwar ka. Ala, wanen. Agpakada akto no sumaruno. Ay wan, imay ni Karil dito'y balay itay. Kaya't nakakano ang makasarita. Nag-message sakmat kang kuana. Imbagak nga ag-break kamin. Apay nga imay pailahang dito'y balay. Ne, apay ngay. Naamiris ko asan gayam nga iso ti babae at type ko nanang. At asap sa pulak iti may sa babaeng awan kang kuana. Ay na, anak ko aya, manon ababa iti pinasangit mo. Apay aya kasta ka? Katanyat mabaling ko ngay. Alangan apilitek ti bagik amangayat iti jakmut ay ayaton. Kapay nga rod nga inaram mo ida, no sinaam mo lagayam. Kat agbaliw nga rudmut tirik na nanang. Talaga akasta. Walang forever ako nada. Anyat araramidam, love. Madamatiin anak, love. Kasangsangpot ko lang amin. Makabanog dag trabaho. Nodda ka lang dito eh. Saan ka apagtrabahuan? Anya? Juan Jasmine, no kadwa ka lang. Aramidin ka, senyorita. Di nakman bulaan. Ura niya piti ibagbagam. Saan ka mamatikan ka anya? Ne, mamati ka kaditag pa iso ti ibagbagak. Nanamay to ti biyag mo no siyak ti pakiasawaam. Agpaiso. Juan kaano nga dawayam aya? Apay aya? Kaya't ka makita iti personal. Tapno makadwa, kan mapagserbyan ka. Saan tapay ngamin ang nagkitkita iti personal ka? Umayak dita balayo. Ay, istrikto dagiti dadakkel ko. Saan aparikot dayta? Ag-check-in ta iti hotel no kayat mo. Sige, basta sikat makaamoy ti gastos. When love, siyak mo't talaga kan? I-message na klaang no kaanong addawayam, Jasmine. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Asino man ang babaya kinasarita mi ti cellphone mo itay? Nangagkumot alab ti awag mo kan kwa na. Ni Jasmine de Jenanang. Nobyak. Baro man ang anobyam. Awan takas na tasinggilak mo't nanang. Awan pailat makalawas sipod nag-break kayo kan ni Karil. Itaadaman kasukanan. Kat talaga kastaan nanang. Gagangay na. Tanapig sa ngamin ti karisma to anak yo. Ay, di ka mabutang itikas tangar aramida. Anyat pagbut nga kumangay nanang. Singgilak nga rod. Wen, ngam tunggal mang nobya ka pag sangitam mo't ida. Tano mauma ka sinaamlat ta nakaslawan ang yaman na. Kat pagpilpilyan nga rod nanang. Collect and select the best. Kunana nga rod. Papanan nyo, Uncle? Alda na pati kapag nakita ka na kan. Panawan lak dito'y balay, Uncle. Sa nabali, Tamo mo tindar aramidam. Barukan. Urayam lang ang naapong mo. Kat mo saludsudan nak. Ibagam nga at the date mi itinobya kita. Anyang oras ta awid mo ngay, Uncle? Jak agawid ita. Intun bigatan ti awid ko, Gino. Ay na. Nagpintas kan siksi kagayam iti personal, love. Thank you, love. Ay, wen, anda ka di iserve da amakan dito eh. Ay, mabisinak mo't ngaminan. Sanak ngamin anangal daw. Adamot kiti restaurant dito eh. Inda pa nga rod mga my love. Okay nga, Rod. Agpigurgurak ngaminan itibisin ko, love. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Amuyo nanang, nakitak ni Castro ijay ili itay. Adda kadwa na arimwar iti may sa hotel.
Anya? Hotel? Una nang, adda ka holding hands na a babae. Ay, talaga nga rod nga damanen kasukat jay ex na anak ko. Un nga rod nanang, nagbiit a makasapol day jay iti kasukat dagiti isinsina na a girlfriend na. Inlaklakay nan ti kinababaero na day jay. Un nga rod, kas jay nan sipod pay idi high school kami. Aging gaita, kas jay nalanta. Saan a maumuma? Siyempre, saan ama uma ta iso sigurong tinakairwaman na. Itay pa'y nga uni ta cellphone mo, anak ko. Asino day taya? Ape adi mo sungbatan taawag mo. Makapasuron nga ro dito a babae. Asino nga minday ta umawawag aya? Ni Jasmine, nanang. Ni, di mo gayam nubiam. Ape adi mo sungbatan ngay. Awan mo't napatag nga ibakakin ko na. I-block kunsan. Tapno di nak makuntakan. Apay man na nakasta ka aya. Anyaman ti kaguram di tanubiam mon, anak ko. Imbagak magyan ko nang ag-break kamin. Taapay manan. Nagloko kan. Nagbiit pala nagayan ayat kayo sinaam manan. Kas kadag iti nagbalin anubiak nanang. Awan kin ni Jasmine, si sapsapulag iti may sa babae. Anya nga minday tasap sa pulam aya. Basta, para kanyak laday jayan. At damot standard ko no maipapan iti babae, nanang. Apay nga may ka dito ipagtrab-trabaho Apay ngayon black nak. Pangaasim man, di ka manaktak. Amom amadlamat ti trabaho. Ado ti customer me dito restaurant. Apay ngayon black nak kunak. Pangaasim Jasmine, di ka agiskandalo ditoy. Di nak ibabain ditoy. Apay nga ngayon black nak. Kaya't mo tagwalaak ditoy. Pangaasim Jasmine, di ka mangibabain. Agsarita tanto numaminsan. Lepasig pa iti trabaho. Agawad kan, tagsarita tanto iti cellphone. Kasano makapagsarita tangay kat in black nak met? Sige, tayaan black kan. Basta pumano ka na. Pangaasim. Hello, Jasmine. Nasaya at mata na kontak ka matlaangan. I-on mo ti video ti cellphone mo. Aday ta, agbreak tan. Pangaasim ta palubusan na kon. Di kan ay ayatan. Di ka madanagan. Di ka pilitan no talaga di na kon kayat. Ngam andarumbang amamwam. Masikuga. Anya? Kat sana mabalin amamwan ti asawak ije abroad. Tinapasamak ka data. Maibalod ta no mamwan na. Asawa? Ada asawa mo OFW? One, kat sorry no inlibak ko ti kad asawa, Castro. Ngam quits talaan. Takas talat kalakanakan ka ti mangisina kanya. Anya? Makita mo tayo Positive to pregnancy test ko. Kita am ti ugad na. Dua ti ugad na. Positive. Nagbunga ti naramid tayo di nagkita ta. Kasano nga ro daytan? Katakbiram ti naramid mo Sinakon ti asawak tadatan tagdan na. Anya? Ay, sana. Di ka nga ro ay ayatulan. Kat kasano nga ro ti putot mo kanya kay. Ngam no talaga din akon kayat, sige, ayos lang. Basta mangted kay ti kwarta. Itad mo ti gatad akidawag. Tano saan, ibagak iti asawak da ito'y. Kat siguradong ipabalod na ta. Kaya't mo ti may balod? Ha? Ay, sana. Manjak, Jasmine. Nukas ta nga ron, umanugot kay ti kondisyon ko. Ikan na kiti kwarta. Ta siya kung ti makamoy ti na ito problema. Kat jak to ikamat ti putot mo kanyak. Siyak ton ti makaam mo amang padakkel kan kwa na. No may pasngay ko, padakkelag. Basta mangtad kay ti kwarta nga ramatag para iti panagsikog, panaganak kan panagdakkel na. Apay, mano ayat ti ka sa pulam, Jasmine? 200,000. Anya? Nagdakkelan? Kurang pekit di kumanday ta Taado ti paggastusan ti ubing itan. Pumanawak kami nandito'y. Sinakon ti asawak. Ta sigurado matla din akon kayat. Iso nga ipanaw kung ti sikog ko. Mabalindag tower, Jasmine. Mabalin, basta saan unay adakkel. 100 kailangan. Ay, awa na, lugi ak. Ay, say, kurang, para iti anak mo ako na kuma. Nayunam iti uray 50k. Ag sinabat iti 150k. Ha? 140k. Ay, saan? Agpatinggal lang iti 150. Awan mo't kasta a kwartak.
No kayat mo, hulugak iti binulan, hulugak iti 20 mil. Ay saan? Cash ti kayat ko. O sige, last price. 120k. 100k nga rudan, taila ko kunti motor ko. Sige, 100k lang aro din. Basta iti kabiitan na panahon ha. Ila akum itan. Tapno maala kunti kwarta, Castro. Apay, ayantay motor mo, anak ko. Awam mo dita paraanganan. Awanin nanang, inla ko kun. Tadda nang usarak iti kwarta. Nay, nangusaram nga ay. Basta, di yun amuin. Basta inla ko kun. Awanan ba yun na dyan, babae? Nay, apay, anyat mapaspasamakan ka anak ko. Awanan ti kwartak nanang. Sayang ti 100k ang kwartak. Ha? Taapay? Scammer mo't gayam na dyan, Jasmine. Kuna na kami na masikog. Ngamsaan mo't gayam. Scammer mo't gayam. Sigod ka no gayam mo nakasadyay taramid na. Ti agiskam ka na kiti lalaki. Kitaan nyo ato'y pusda dito. Apay, inikam aya iti kwarta. Una nanang, takunanang ron amasikog. Kanimbaga na pa'y nga asawa na. Kat binutbutang na. Nga ipulong na ita asawa na, tinaramid may. Kasi sigurado nga itarum na kami. Iso nagkid daw iti kwarta. Tapno iso ka nun ti makamoy ti dayta. Ngamjak laing pangarap. Scammer magayam. Daytan, ti kunkunakeng ka. Darasudos kan tuma ngamin. Anya nga ita, agsusukat tuma tinubyam. Ure di mo na amam mo armam adagos. Anya nga di nakatumpong kan itinang loko kang ka. Sayang si kwartak, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Aon samot ka dom amang bagkat kadagita ginatgatang mo. Samanta. Adda ni nanang ko, iso ti uru-urayak. Tineksak ngamin asabtenak dito'y kalsada. Bakit ni nanang mo samanta? Amang ano di na mabagkat daytan. Saan mo't unay anadagsan dayta, Castro? Tulungan kalangan. Itulod ka ijabalayo. Tiksam ni nanang mo, taure di na kan sukunan. Ay saanan, Castro? Suplada kamot kanyak samanta. Among, nagpintas ka man. Pangaasim, Castro, di nakpaglulukwan. Samanta, seryoso akan ka. Adun atawan tinapalabas. Manipod nagsina kami itinaudi anobyak. Nagbalbaliw akon. Kahit kung nga isimpati biyag ko. Iso ano kaya tanak? Agkasartan. Sorry, ngam awan sunggar adot-dot ko ken ka. Diyak kayat ti babaero apaki asawaan. Nagbalbaliw akon, samanta. Ala, panawan nakit din dito eh. Tasumunga din ni nanang ko, Castro. Nanang, tulungan nakman kan samanta. Gayam yung mati inana, nanang. Kursunadak ngamin. Ngam di na kano kaya ti makirelasyon iti babaero. Ibagayo man ang nagbalbaliw ako, nanang. Talaga nga awan manamnamam kan ni Samantha. Tangamin, adan nobyo na. Awan pa'y mo't nakita ngayon kuyog na ija balayda. When tada ka no ija abroad dyan nobyo na. Nobyo na pa'y laang mo't nanang. Aging kaasanda nagkasar. Adda pa'y namnamak. Urean niya ti aramidem, talagang awanon. Kinapudno na, dandan ika noon ti kasarda. Anya nga iti makunam ita, ingkasardan ni Samantha, anak ko. Nagsakit launay nanang. No kaano mo't anag seryoso ak. Sa anak mo't akayat ti babae akursunadak. Mangkita ka laangan ay ti sabali nga armam, anak ko. Mabuti nga kung makirelasyon iti jak am-am mo, nanang. Tiket ko. Teka lugaran tayo, no karuban ho iso. Jak kayatan ti umadayo. Kasino kumangay ti balasang dito'y lugar tayo. Nakiasawa amin na, nagiti babalasang dito'y. Umay kami man iti apukok, maray. Anay, da kayo magaya, mare. Ay na, naglukmagmo day tapo mon. Ala, sumra kayo. Manubulan na daytan, mare. Siyam abulan nun Ay, nagbiitan niya.
No kasta nagtrabaho manan ni Samantha. Saan? Napannain lakad ti papeles na taaga broden. Alaan nila kay na ijay abroad, Mare. Ay panawan da kang arudan Wen nga road, makapaikawa mo't, Mare. Nanang, apay akas jay? Kasjay nga. Apay atunggal umay dito'y balay ni nanaton niya. Kat kasla pumimpintas akanayon iti panagkitak. Ha? Kasla umubeng. Kan kasla mat-atraka kinkwana. Di mo kunain nga agayat kan ijay kumarek, anak kaw. Diyaga mo nanang. Ngam kasla kastan samatan. Tatunggal makitak. Pumardas ti pitik ti pusok. Kan maragragsakan tunggal makitkitak. Anya? Ison samatan ti nakakitaak iti sapsapulak iti may sa ababae nanang. Adda amin kin ninanaton niya. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ala, Alma, Mare. Adda problema. Anya day tangay, Mare. Apay ngay akas jay. Ar-arman nakmatan jay anak mo. Anya? Kat masurunak mo't iti bagay. Takas la pag-aayat kumot no arman nakjay anak mo. Ha? Nabayagan ang nakaturog ti pusok no may papan iti asawa. Ngam ita, nariing man matan. Ay, jak amo kada kayo Mare. No bilang tagkin naawatan kami, kaya't nakayang agbalin ang manugang, Mare. Ay, jak amo kada kayo Da kayo ti mangadang dita. No anyat kayat di anak ko, kayat kumutan suportarak latan. Agyaman nga rod, ano kasta? Kababain man, awan pakibiyangak iti sawon ti tao. Basta surutek lata, tiyik ikistoy pusok, Mare. Hello, anak ko! Hello, Nanang. Pasensya no itala anak ang awagat. Busy ak namin iti trabaho ditoy. Kumusta kayon? Kastoy! Naragsakak, anak ko. Ha? Ni, itala akas na kayo, ananang. Naidumduman sa tikinaragsak yu ita. Wan, anak ko. Ngamin, ay na, agayat manen to'y inamon. Anya? Ay di kay man mangrabak, nanang. Agpaiso ti ibagbaga, anak ko. Agayatak manen. Kat sapay kumata maawatan na. Sapay kumata magustuam tinubyo. Sino nga tinubyo yu? Ni Castro nga anak ni Kumarek nga Alma, anak ko. Anya? Ay agtal na kay man, nanang. Tila'y bagbagayo. Inarom nak ni Castro. Ididamo kunak numang lukluko. Ngam seryoso magayam sika. Iso nga inaklon kun Anya? Ay di kay agar aramid, nanang. Iso nga rod ajak inaklon idi ta babaero. Sigurado alukon na kay laday ta. Pagang angawan na kayo. Sinaan na kay tumula ang dayta. Saan? Siming putun. Nagbalbaliwan, anak ko. Tulagan mi kumangarodan ti kalay sami, anak ko. Kinapudno na, namin adon nga imyan dito'y balay, anak ko. Isuasapay kumata maawatan na. Di na kumagurguraan. Ay, kat, anya nga rod no kasta ti kayat yo. Basta no anyan to ti pagbanagan day ta relasyon nyo. Awan to kumati pagpabasulin nyo. No bilang taagladingit kayon to, nanang. Saan? Promise! Jak to agladingit apulos iti sidong ni Castro. Tanabayagan ang nagbalbaliw. Nasingput itan, anak ko. Anyat ko na ti anak mo ngay, Tonya. Awan maaramidan na Kunanamot ano anyat kayat kung aramidan, makaamuak ka noon. Madanagan ngamin, amangan ka nulukon naklaeng. Saan, Tonya? Nagbalbaliw akon. Saan ako nakas iti kalabas? Lumakaya kon.
Isong agsingsing pa ako. Kaya't kun nga isimpati biyag ko. Ngam apay ngay asyak ti kinayat mo. Bakit ako? Si kamot lang amin ti mabalin ko nga arman dito lugar tayo ton niya. Jak ngamin kayatan ti umadayo. Tay kalugarak ti kayat ko. Ngam talaga siguro mat adata ti na ikari para iti tunggal maysa ton niya. Ay na, agyaman ak nga rod asyak ti napilim Castro. Agyaman akmat takin ayat nak ton niya. I love you, Tonya. I love you too, Castro. Uray inauna nga dayo ti asawak kanyak, awan pagbabawyak, tangamin nasingpet kan nagagat, kan man nakaawat. Kat ita going strong lata ti pinatagmi, nga uray awan anak mi. Alakastan, tigayem mo, Castro. Alagagayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat ka na kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.